Fighting ke friends ong sung hai kaisa education ni no notification na leunai omongka friends ong ITI admission ni bagai sini koyek dino ITI ni online tai direct admission dong ni onek choli thangka hai je jaga vacancy khali toroko o jaga o admission ngane bagai sujug rujak phika o jaga o sungthini notification na lainai sini tinta ITI college ni bisingo admission na hajangnai पुइला अंके ITI महिला माने वुमेन ITI कॉलेज सिनी इंद्रनगरनी आर परे ITI उदयपुर ITI गंडासरानी बिसिंगन हाजंगनाय इंगे सिनी वाक इन एडमिशन डायरेक्ट इंटरव्यू अब अंके जे सगं फाइनाय बन सकां एडमिशन मानाय अमतिकक साजाक अजागो सिनी ITI जे वुमेन ITI इंद्रनगरनी सुंपुइला नायलायनाय तामुतामु दंखो dressmaking dongko 1 year course omongke majung 8 pass ngangke nerimanai ojago andijab 3ta ST 5ta SC 2ta dongko vacancy ba seat apore draftsman civil 2 years ni bagai omongke majung pass nangnai omongke ST ni bagai kerika SC 7ta UR 3ta dongko arpore ICT SM 2 year ni bagai course omong majung pass or ST1 UR 2 or for AC4. Okay. Information technology 2 year course or ST 3ta tongko AC 3ta tongko total 6ta or for DTPO 1 year ni bagai omongke andijab 2ta AC 6ta ingke orbo AC 2ta tongko omongke electronics mechanics ni bagai ingke je norok je ITI admission nom jengke norok je ITI Indranagar women's ada gothangai norokni original mark sheet tai admit majumingni PRTC hake aadhar card passport size photo 2 copy talangai nai tai rang 1000 taka talangai nai norok admission ngimaniyo je sung thanai bonus sung chance mannai je 1000 taka oke to phirui manai ulo ingke obo starting nai 11 tarik January simi starting nai je sung thanai bonus sung admission nai o jaga number tongo ITI je institute ni 038123570058 o jaga noro call khalai sungnai mono amuka training section ni ITI je mohila college ni okay sini next tongo friends omongka ITI Udaipur o jaga tongo puila ek number tongo bamboo works 1 year bagai omong 8 pass ngi friends ong 8 pass ni marksheet nangnai jese pono o jaga o S sin bagai tongo 7ta kaisa physical handicraft ingka S tin bagai tongo 12ta kaisa orbos ek serviceman nang bagai ingke total 37 andijab tongo o jaga o 18ta kaisa physical handicraft bagai apore desktop publishing operator 1 year course omok majing pass oro ST grade total 3ta tongo jago arpor interior design decoration ni bagai ongkotai bigano majung pass nangnai oro ST ni ke physical handicraft baksim tongsibo ingke sini wireman 2 year omong 8 pass ngangke nangnai o jaga ST ni 7ta tongko physical handicraft ni kaisa soho ingke o jaga jara admission nai sini ITI Udaipur borok ingke 15 tarik ni bisingo norok 3ta ni bisaring 3ta ni bisingo jama marnai ingke merit list nongkhonai 16 tariko nongkho ingke norok admission ni manai a 16 tarik ni sibi nongni sa ingke o jaga kagos ingke mark sheet nangnai 8 pass ingke 8 mark sheet majung pass ingke majung ni mark sheet tai caste certificate ST mane PRTC Aadhaar tai rang hajar kaisa to nangnai photo salary set gnang ke nangnai ni sa ingke sini Gondasara ITI ni bagai desktop publishing operator o jaga ST seat tongko 13ta arpore welder 1 year obo ke ostom sreni pass oro ST 12 AC 7 arpore dressmaking 1 year ostom sreni uttirno UR 19ta AC 7ta ST 12ta ingke jara admission nam sonarok nor bo jaga hani hai 15 January ni bisingo jama marnai arpore 16 tariko
publish ngai merit list engke sultaring sibana boarding ngai manai je merit list manai rok engke 1000 টাকা টম মাতলাং নাই হাই ফটো 2 কপি মাতলাং নাই engke marksheet at pass get marksheet madhyamik ni marksheet tai ST certificate PRTC tai aadhaar card telangai thani engke abokai jarok ITI po nam sungai rong bagai engke